Miro policajac legitimiše čovjeka na cesti, saznaje njegovo ime i javlja doci koji ide prema istoimenom raširenih ruku. Pa ne može se ništa brati. O, Hilmija! Šta ima Hilmija? Kako je Hilmija? Jesi mi dobar? Šta mi radiš? Kako si ti? Pa gdje si ti? Pa evo me, šta ima kod tebe? Salko! Salkane! Pa gdje si bolan? Šta ima? Kako je Salko? Pa kako šta mi radiš? Pa evo... Hasane! Pa kako je? Otkud? Šta ima Hasane? Jesi? Pa je, šta ima? Pa ja sam Hasan. Jeste vi Hasan? Jesam. Od koji si ti Hasana? Od Hasana, ja sam iz Zavatića. Iz Zavatićeva? Ovo su ispoče. Gdje mi rasprate ovo? Kemo, Kemale, kako je? Jeste dobro? Šta ima? Jesse Kemo, šta ima? Jeste dobar? Kemo, zato pružam ruka. Aha, drago mi je. O, Kadrija, šta ima Kadrija? Kako je? Šta ima? Dobro ti Kadrija? Šta ima? Vesele, pa otkud ti? Iz Goražda, kad došao bolan? Pa šta ima? Kad došao ti? Kako je? Vesel. Jesi ti Vesel? Ja, Vesel si mene viće. Šta ima? Bogati. Pa zemljaci, šta ima? Kako je? Dobro. O, Irfane! Pa gdje si bolan? Šta ima? Kako Irfane? Jesse je dobar? Ti? Dobro, gledam se mojom. Pa gledam ko viće. Vidi dva Irfane. Stafete, šta ima, kako si? Jesi dobro, otkud ti? Šta ima, kako si? Dobro. Šta mi radiš? Gdje si, kači me? Šta ima? Gdje si, kači me? Kako si? Šta ima? Je dobro. Evo, super. Šta mi radiš? Otkad se nisam. Nije normalno. Ovdje nema da mučem. Ovo je telefon cijela žena, hoće da graje kablova, potalio sam. Nema struje ovdje, samo da ispitam, evo, molim te. Samo ovako mi ovdje ovo, da razvučem tamo motelcu do haustora. Da uglavim tamo pa ćemo onaj. Evo, kako čovjek je. Znači, radi kakva mala plapa. Zajme! Jesi ti Zajm? Ma nisam dovoljno da mi držim ovo. Gdje je Zajm? Ne znam, evo sad je Čujem te. Ne radi ništa, prijatelj je Tom Profor, UNHCR, ništa ne radi. Ma nemoj zezat. Ne radi, da, molim te, šta je to, možda se to ubrza, direktor i Stefan i svi zovu. Jesi čuo? Eno, prekinuo si sve linije sa gradom, niko nema presi. Ja ne radim ovdje, ba čovjek mi rekao da mu pridržim ovo. Pa kako ne radi za nis, pa kako smiješ čovječe, pa nisi ti radnik pošte? Ha? Jesi radnik? Nisam, evo sad ode tamo s ovom koluturu. Ko bo? Zomnuo me, ova što radi ovdje. Predsjedništvo nema telefona, OHR, onaj Petrić, oni zovu. Niko nema, cijeli grad nema telefona. Evo, sad ću on, evo ovdje unišu. Pa ima li struje u tome, smiješ ti to dirati? Rekao mi da držim ovako ove dvije. Pa nemoj da se spoje, Boga te raširi to malo. Pa nije ozbiljno, pa daš da nema telefona. Baza, šta ćemo sad? Evo čovjek neki ovdje nije uopšte naš radnik. Pa kako ću, pa nije, jesi ti to napravio da je Belaj ovaj? Ma nisam, evo ga tamo vozi čovječe. Evo ovdje. Odmah ga uvaštiti, hitno, ništa ne radi. Šta će on tu? Šta ćeš ti? Pa čovjek mi rekao, evo ovdje. Pa čovječe, kako, pa mogu si bombu bolan staviti ovdje, pa ne? Evo, pa evo ga ovdje, ba uvo kampanje sa koluturom, eno ga. Koji? Evo vidiš da vuče, vidiš. Bolan nema nijedan telefon u gradu, ne radi, šta ću sad bolan? Gdje, šta si dirao, pa gdje popravi, znaš da popravi? Šta ću bolan, ja rekao mi drži ovako ovdje da skočam. Pa smiješ se spojiti te dvije žice? Koje? Ti što držiš? Šta ću je spajamo kada drži ovako? Pa nema telefona, jesi ti raspojio šta?
Pa nisam ni čuo ovo je maj. Evo, ne radi nijedan Pa telefon u držimo gradu. pola. Evo, tamo je Prekinuo sve žive veze u gradu. Drži gradu. majke da ga nađem, stole, drži ovako. Drži ovim, možeš ovo šta? Nemo, ostav tu. Šta su ovo? Drži ovdje ovako. A ima li... Drži ovako, ovdje, tu. Pazi, ima struje, to je pod naporom od 220 volti. Drži ti. Sad ću ga Pa jesi ti dirao to, pa ne rade telefoni, nijedan telefon ne rade. Pa ko će dirao, bolan? Pa ja sad da me zovno da dođem. Pa da nisi ti, pa neko prekinuo, ne znam, nije, mene sad zvali iz baze kao je prekinuo neko. Pa ne, sad mi došli, ba, vidio sam sad došao, ja o mene zovno. Tebi to kliješta vire iz džepa. Jesi ti sjeko, nisi? Šta je vama, a ljudi moji. Ne znam, pa evo, čovjek nema ni kliješta, nema ništa. Pa ko je bolan dirao? Evo kada uopćimo. Pa gdje je policija, ne znam ja. Ko je ja sad došao od tamo, bolan? Ne znam, nisam ja dirao. Pa nemoj veri tu, drži to, da se ne spije, možda pukne šta. Ja dirao. Jebe, bježi mali, pusti. Pa šta sam ja dirao? Pa ne znam, pa ne rade telefoni. Pa nemoj tako pričat, gospod. Pa znaš ti šta je? Evo da radi. Jes ga našao? Evo, ima li na televiziji? Pa nemoj tako ja dirao, evo. Ima li na televiziji? Pa šta kaže ja dirao? A koja emisija? Skrivena kamera. Skrivena kamera. Jebe. Kako ja dirao? Pa kako si? Evo je, majstore. Wow. The unpredictability of Candid Camera. I bet when Jerry Rochelle sent us that idea, he never dreamed we'd run into a guy with a saw in his truck. Well, we're going to send Jerry a check with our thanks, and later we'll tell you where to send your ideas for Candid Camera. We'll be right back. Danke. Very good. 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 Dobar dan. Helping the telephone man. You are not working for PTT? No, I'm holding this while he strings the line. Are you pulling this? But do you know I'm holding it. You holding? Yes. But you cut off 2 wires. No, he's fixing it. Oh, he fixing. Yeah. But you cut off the wires and all didn't- cities without telephone. I didn't cut the wires. I know they call from S-phone, Yeah. from OHR. Yeah. They are without telephone. He went in there. You go talk to him. I'm holding them. I don't know, you know. I think you are working for our PTT. No. No. I was walking by here and he asked me to hold these while he strung the wire. He took the wire. How come he gonna call you, you know? I was the only one available. He was only the one available. You are looking for him, you know, we are calling him all day. He's not here. He's in there. In there. He just went in. But can we fix that? Do you know what you did? No, You know. you want to hold this and wait for it? No, I cannot. You know, I'm PTT policeman. You know, Okay. and they call us from the office and they said Go in there and ask. somebody cut off the wires. All cities without the presidency, the residency, everything. It's out of order. The workman is inside the building. He just Yeah. went in. Šta će, excuse me for a moment, I have to speak Bosnian just. Šta ćemo raditi, gospodin je Amerikanac? You American? Yes. On je Amerikanac i ne zna šta ćemo s njim. Gostiva na englesku skrivenu kameru. Have you ever heard the song like This is the Candid Camera? Yes. This is the Candid Camera. Thank you I'm on very much. Candid You are the Camera. Candid Camera. Thank you very much. Okay. And I'm sorry. Goodbye. Is that okay? Yeah, that's okay for me. Is that everything He went- Thank you very much. We can send this to United States. The laugh is on me. The laugh on you. The laugh is on me. Would you like to join with us to have coffee or something? Wow.
Mama iz kafića, nije telefon. Riknula sve, jebim mu. Ne, nema struje, evo. Ne boj se, aj poginit ćeš, ti više voliš nego ja, ne boj se. Ništa. Samo drži da ne pukne, volim te. Ajde. Ajde, oči mi tvoji. Ajde, ima ljudi dobri, ona, nema nije normalno, pola sata ide. Ne, evo, sad će doći još, samo ja s vama da mu pomognem. Jel ti radiš u PTT-u? Kako će čovječe, pa znaš šta si radio? Halo, centrala! Nisam ja ništa, evo i njega vuče. To ne radi, mi ni prijateljstvo, ni UNHCR, ništa mi ne radi. Može li to malo ubrzati? Daj, vidi to. Sve si žive veze prekinuo telefonske, ni nisam ja, čuj. Ni PTT nema. Pa šta meni zvao da mu ja čuvam, ba eno ga unutra. Ko bolan? Ovaj majstor, eno ga. Koji bolan? Pa za nisi ti majstor? Ma kak ja majstor, ba? Ako može što hitnije. Pa predsjedništvo telefona nema telefona. Pa šta ću ja kriv, pa nisam ja kriv čuj. Pa nisi kriv, pa drži žice, ima li struje tu, pa šta... Pa šta je da? Radnik mu dade, kaže, pridrži dok tamo. Pa kakav bolan radnik, pa on za nije radnik, za ne radi on u pošti. Pa jo. Pa nas evo sad zove centrala. Eno, vidi, pa šta ti je to sad? Pa prekinuo sve žice, ne radi. Pa da, eno ga unutra, unišu u radnju, on tamo. Koji pa nije, pa ne znam, ti radiš. Vidi, bivo tamo. Da zovem policiju. Ma zovni, nisam ja kriba, ja bo vidim. Pa kolica, eno mi kolica je kupio. Pa ne radi nijedan telefon živi, bolan. Bez prekineš dirao koju žicu ovdje, šta? Ma ništa nisam, hajde mi dirao. Pa jesi novin dirao? Ma kaki ba? Šta je ovo? Ma daj nemoj da pučam, bolan, ovo jebem. Pa nemoj da pucam, bolan, možda struje ima, drži ovaj kabel da pa nisam mu dala da držim, ba. Pa drži, ufati ga ovako. Daj zovni ga, ba, nemoj. Pa, a ima li televizija dole? Ima li on telefone? Ima li televizija telefona? Nema, sve je prekinuto, sve ništa ne radi. Pa za koju emisiju ovo rade? Skrivenu kameru. Kažu neka skrivena kamera. Ovo ti bolan, Ovo samo je, mi to telefon. Telefonska žica, evo. Treba bi mi onda ne kine, nek ti otkine, to ti mora tamo otkinuti. Samo nije ista ta jeva, viš? Nije. Gdje je ova dole? Gdje nam je Adil? Evo ga tamo ovdje. On je jedan javite. Reci. Ja molim se ne radi ni OHR, ni UNPROFOR, ni UNHCR, prijateljicu, da molim vas, možete to ubrzati malo. Mi smo iz PTT-a, jel vi radite u PTT-u? Ma Jok, ja mi pomažem, čuvam ovo, da zamolio me da mi čuvaj ovo. Sačuvaj mu ako hoćeš. Kako ću čuvat, čovječe, znate šta ste odradili? Ne znam, sve žive ste veze telefonske u gradu prekinuli. Nisam ja uopšte, ja sam prolaznik, svačam. Pa ni jedan telefon ne radi, ni predsjedništvo, ni onaj OHR nema, niko živ nema telefona. To njemu da... Pa gdje je ta, pa da vi ne radite u PTT-u? Ne, pa kako ljudi smijete, vidite koliko tu kablova ima, kako smijete dirati to? Eno, iskinu sve bolan. Stani malo. Ma šta je bolan? To ti je tamo večko sa njim govori. Pa možete li vi to napraviti, šta ste dirali? Svačaš češće što ja tebi govorim. Pa ne svačam čovječe, ja sam prolaznik, zamolio me čovjek da mu držim ove dvije žice.
Pa imate istu kapu koja je naše... Ma šta me briga za kapu, čovječe Boži, on me je zamolio da mu pomogne. Ma kako ćeš mu pomoći, Bola, pa sve, vidi, Bola. Ma šta me briga za to, Bola? Pa kako te nije briga, pa kako će telefonirati ljudi? Pa ja znam, evo. Pa nemoj puštati, možda je Bolan struja, pod napunom. Onda, nemoj mi Bolan priče te sastavlja, pričaj njemu. Pa pod napunom je sve. Ja mu pomažem, ja mu samo... Pa ima li struje, pecka ništa? Ne znam, ja ništa, nema, kaže struje. Čuj, nema struje, pa kako se tako smijete uzeti to? Rekao čovjek, fino držao ovdje ovako. Pa da rekao čovjek da držiš granatu, ti bi držao. Pa držao vi kad pomažem, ja pomažem. Pa pomažeš. Drži to čovjeku, pusti to. A ljudi moji, pa... Halo, čujete li me? Ja, daj napravite to, molim vas, može li kako to ubrzati? Ima li televizija struje? Ima li televizija telefona? Nema. Pa za koju ovoj emisiju onda? Igraju kameru. Eto. Čestitam ti. Zašto? U skrivenoj kameri si bio. Neka si ja, čakaj, čas, dobar sam. Pusti to, neće ništa Bola. Pa dobro, ja sam vam zamolio. Mahni jednom Bola, ajno ti ga mahni mu jebe, vidiš li ga. Pa dobro, ja sam zamolio. On me je zamolio. Ja sam učinio kao čovjek. Živ bio. A ti? Evo tamo ga ima kafu, ajde. Mogu dobiti samo kutiju cigara, mogu. Može. Ko ima tu 15 minuta, redni prekurjeda, daj. Dobro je, pa da. Kuću uzeti. Dobro je, hvala. 15 minuta u redu, jedna kasa radi, sad prekurjeda, daj. Ajde, Boga ti, ja si ko pitao. A, što kućate? Evo 100.000 potrošač ovdje. Pa šta ako sam 100.000? Kako se reći? Niste nešto financi potrošač, dobili ste kolor televizije. Kako može pa prekureda doći na ovaj sajt? Nemojte kolova, nemoj... Čestitam, prekureda. Hvala, što? Evo želite, dobili ste ovaj gol stav. Dobro, šta je? Ajde, sramot. Pođite sa mnom. Što? Dogovaraš ti gdje onaj mali tamo. Ti malo žubre tamo. Pođite sa mnom. Žubre jedno malo, vidi ga. Što dogovaraš tamo sa njim da uleti, jel? Pođite sa mnom. Ma hajde. Evo, dobili ste ovaj. Jebi moj. Znači, ja jebo je svijetno, daj mi drugu očiju. Kakva smije? I pravi se ne zna sve. Hajde, prođi, ti imaš više, hajde. Hej, polova, vaši. Evo sam moment da ja završim ovdje. Skrivena kamera je zapravo. Dobro, skrivena kamera, televizije, stara. Nema problema. Nemojte, ovo je najbolji izbog. Pa, nemoj da plaćaš čovjeku. Nećeš bola. Ne, mi ćemo. Nemoj rođak. Najbolji je, najčešći urednika ovdje. Gospodine, oprostite, imam molbu jednu. Ako mnogo ne žurite, da mi samo sandučim, samo 20 sekundi. Dobro, ne bude i 2 minuta. Dobro, hvala vam najljepše. Samo pripazite. Nemojte da djeca blizu eksplozivi. Eksplozivi da djeca ne bila. Dobro. Kada čuvate tako opasnu stvar na javnom mjestu, onda sekunde izgledaju kao godine. Ipak nastavlja pod devizom, ko čeka, taj se i načeka, ali dočeka. Dobro, druže, ne može. Šta je učio? Eksploziv. A? Eksploziv. Što ovdje eksploziv? Pa ne znam, neki čovjek me zamolio da pomogu prikazam na policiju. Kako ovdje pored... Ama pa nije toliko jeban, ljudi moji, nemojte, nije sad pravi komplikacija. Neće razmijeniti.
pobogu si čovječe, kako nije, pa šta ne slušaj? Ama daj, bolno, šta je to, tempirana mit. Pa kako ne piše eksplozija? Pa piše, pa to smeta, pa zato piše da djeca ne prilaze za svaki. Pa ko je čovjek? Znate li ga? Ne znam ga, zamolio je da pripazi malo. Kako tako i vi ne vidi, pobogu čovječe, danas pred Novu godinu svi živi dolaze ovdje, poturaju. Pa ne poturaju, pa šta ja odo, Pa zato hoću, ja radim ovdje na obezbeđenju, čovječe. Pa dobro, ako radite. Šta da stoji? Ili okucavo? Ti radiš na obezbeđenju, auto odigra. A šta je unutra? Pa dobro, pa da vidimo šta sačka, ko je, šta ako se ne dođe čovjek? Pa ništa, ako ne dođe, zvaćemo sup. Zvaćemo oni koji mjerodama za to. Pa pobogu se čovječe, kako to tako? Ama ljudi moji, zabrati, bogati, nemoj pravi komplikacije, ajde, molim. A tebi čovjek mogu i dati ruku u bombe da kada pričuvaj. Pa da čeka da kuca, proba da čujem. Ama ne kuca, pa ja, ljudi moji. Pa vidiš, djeca znaju... Ma ja ne znam to, ja ne znam ništa. Aha, pobogu si čovječ, ja bi ovo, daj da bacimo ga volam vamo, nego ne... Ama gdje će volam baciti? Samo ga ovdje ga spustiti ga vamo. Ama pa nek tu stoji, evo sad će doći čovjek. Vidiš šta prolazi djece i ljudi ovdje, ne doći Bog. Evo ja stojim, meni je život najopasniji, ne znam čovjeka s glave. Ako ti je nešto mi nazovi sup. Pa Boga mi će ja zovem. Pa nazovi, brate, ako su ubeđeni, nazovi sup, ne dođi. Dobro, nemojte vi ići, onda bar se vidi da odgovara. Ja odgovaram, redu. Evo ja idem sad odavde, samo da pozovem. Ajde. Jel došao? Nije? Sad je rekao šef da sačekate. Šta znaš? Kako? Kako da kažemo čije? Ne znam ni ja čije. Evo. Treba ovako, ne da ti Bog da rukne. Pa ne rukne, pa šta da rukne? Pa što, kako ćeš prihvatiti tako pobogu? Ama dobro, bola. Ode život, jeftin. Ma ode život, jeftin. Kad bi tako išlo životi, ne bi niko živ bio. I vas nije strah ovo? Zašto mi je strah? Zašto mi je strah? Hajde, koliko da ima neke... Ja ne znam. Bježi mali, bježite tamo. Šta igrati? Šta? Ja bi ovo da nam pomogu, samo da ga sklonimo tamo. Oma ne može ga djavola skloniti. Pa skloni ga tamo na zemlju, brate, nek nije ovo. Nek nije, šta je? Ja bi da pogledamo. Oma nemoj, ljudi moji, pa... Šta da pogledaš? Pa vidiš, ne znaš ni kako se otvara Boga, ja ljudi moji, i ti u nekom ozbiđenju radiš. Pa vidiš da se gore otvara Boga, ljudi moji. 10 minuta čekate ovdje, nema koje? Ne čekam 10 minuta, ja sam pogledao na sat, evo čekam 4 minuta. Čovjek je rekao za par minuta samo da nađe čovjeka, da mu to prenosi. Možda je to na kraju prazno. Bit će, to je najprije, Čiko. Ovo je skrivena kamera. Eno gore mahnite, vidite oni što slikaju. Pa neka skrivena kamera, pa gotovo. Dobre, nećemo. Pa dobro, Boga, pusti, molim te. Dobro je, sad je završeno, nema. Ama nije završeno, nije dobro. Nastavljamo dalje. Slučaj eksploziv, drugi put. Ja sam sad prošao pa vidim, zapade mi za oči ovo što piše. Sumljivo malo nešto. Vidite što piše, ste vidjeli? Eksploziv. Nisam to vidio. Ne, stvarno mi nije jasno. Šta da radimo sada? Evo sad će on doći. Kako smije da to nosi kroz... Ne znam, znate kako sad ova situacija, Nova godina dolazi? Ima svega i svačega. Stvarno nije, ja ne znam stvarno šta da radimo. Čekaj, ima ovdje službeno lice sa onim Toki Vokijem. Da. Sad je bio. Toki Voki! Jebi se, to on barata s ovim... Ja, može biti. Dođi, ide. Evo ga, on ovdje kaže minut, prošao je već 2. Kakav izgleda ste ga zapamtili? Visok, bijeli mantil. Imate li vi? Vi ste vidim neko službeno lice. Ja. Eksploziv. A čovjek meni reče da mu pričuvam, ode on da uradi nešto za minut. Za minut. Sad ću mi naći. Minut.
visok, bijeli mantil. Dobro, ja, neću, ja radim s ovim kolima. Imate li vezu sa Imate li vezu sa državom? Firma. Ma dobro, sa milicijom. Ja ću ja miliciju, samo... Dobro ste vidiš, da i čovjek razmišlja. Ma da. Starom treba posle 50 godina samo ovako. A neki uopće sam vojnik bio. Pa desi se to ljudima, ali ipak. A ja isto žurim. Mislim, ipak, evo, Nova godina i sada ima sve. Vrlo oštroumnost, evo ga. Evo ga, to je on, jel? Čudo sam ja vidio šta tebi piše tu, ja bi tebe... Koga ti? Hvala ti. Hvala lijepo. Ovo je skrivena kamera televizije Sarajevo, mi se nalazimo gore, vidite.